ole tler tu tek chanela kalolom la vek chawa Charlie Kirk a thihna in a ngong Charlie Kirk thihna chuan khovel pumpuya ngonga nei lian zela mitam takin an na tanga ban an to pha mitam takin la lisu an mu pha bok Sunday kalta khan USA chuan biakin sangsanga in khoman punga sal tuk chuan makti a hloa biakin theng khat phai chu an khat veka hei hi a chan chu Charlie thina pathian na tho wangane thalaya a thokna zola mitam takin social media mangin testimony an puanga an fanu an fa pa voi khat ma in khom ngai lote Bible chiar ngai loten maktak maya Bible an chiarte in khom an du ta tlat mai te pathian am ring lo pathian ring ta te heting hi soitur tam tuka kan soi seng don lo an zawai hi heti ti tir tu an soi cho chu Charlie Kirk ta wang zel ane khovel mun sangsanga harhtharna atling an ti hial Charlie hi adam lai point bekin in khom te manin in khom hi angai pui moi mema au cho pui ngun lebok athi no thalai sang tam takten bekin an pan rui rui he a muni chuan avalom don em Charlie Kirk the khovel mun sangsanga sunna an nei ne Charlie Kirk the Donald Trump supporter ru mai ania kumsang ni somni pokhan Trump ta na sataken a tho lok to a kumsang ni somni poli election a phekha chuan thalai kumsom paret tanga kumsom ni pokoin kar vote Trump khan 47% lai a hui veka 2 point chu makante ma se khi tiang zat thalai general vote Trump an hena shroi tu kha tu dang nilovin Charlie Kirk the ane Charlie hi kumsom thum pakhat mi lek ma ni se nakina US president lani turan ngai nia ring tu tha Christian Rama US chantir le tumto dikna tantlat mi hoisen khokheng hi hupor tu le dulo tu po anga chu thi pui tange nge ne Donald Trump hian fa paang mai na ena Charlie po hian pang main angaya moti turane Trump chuan Fox nena Charlie hian adu hona hian miron kola Sir Alaska ron kalte aron tile thor mai zela kela chuan Charlie president kani hi duin ka kaljong jong theilei nem kalauti thina anila chuan mo apoi mol tuk iron kalangai tin min ngen lui chiam zelate ma se Charlie chuan putke san komna chuan president thian ni emo Air Force One han chuan te hi kanuna thil lim omber ani lo lim omber chu nupui mangai tak le fa mangai tak ta kianga om thluka lim om le achievement lian om chong lo tin liberal fe thing khat chu left wing mai chia lip chi ve tak zinga asoine Trump hian Charlie thi hi atur tak zeta media le amalo chik tu tam tak chuan Charlie thi nia Trump melngun takin an lo ena khateng emema Trump melung chia kha alom ngai lo ante Trump chuan Charlie vuina akal don ti soin reporterin antana hlom lom ni tia azo chuan engnia po enghuna po vuina hi anei ni chuan kakal nge yang ti na soi US president hi civilian thi vuina antel zen lova achan chu security how tak wangle boipui tur tam wang ania ma se Trump hian Charlie vuina hi mai atum lo burane Charlie thi ti an shed vele left wing ho liberal ho chu lomin an sapatal chiam maya social media an lim sia antilang na samaya hengzinga hian doctor nurse pilot marine secret service agent civilians professor teacher le dangte Charlie thi an lom chiam awangle mithi za lo taka thu an soi posa wangin an na tanga ban an hloma an zawai phei chu mi sang khatvel tun thleng hian an na tanga choltir ban ani tone Donald Trump sarkar chu Charlie thi chungchanga hian an ham strictly foreigner tu po Charlie thi awanga lom le chu teng social media post chu USA lu an rem tingai don lo ti an soya immigrant po chu teng anom chuan an citizenship thlengin an lak sak le don an tia department sangsangin an department a chu teng mi na thok anom chuan an vil reng dona an banzel don ti an pong boka Donald Trump le uta governor chuan Charlie thattu hi this sentence pengai toren adu thuan soya Firing squad manga kalhumani ve maithei Charlie kaplum to hi soitongin conservative chungkwa Selian ni ma se ama che hi left wing ania achungte soidan chuan ahma chuan mithatak nen university akala tangchen amiji athlak antia university akal na hi left wing indoctrinate na mun puelo ni le kher boxia antify na sataka buan khorna nen heta akala tang hian Charlie Kirk thattumin ma ala chhauta ne FBI chuan Taylor Robinson hian transgender ngai zong bialpa nein chunen chuan an chang don tian soya angai zong chu lens twing kumsom ni pani nen
mi pa atanga hmeichhia in siam tum mek ane Taylor Robinson hi antifan in LGBT group member ani bok FBI chuan Taylor hi Charlie Kirk thahna hian left wing group dang nen an thok ho emo chu tiang ho chuan an lo hrilok sa reng emti an chui zui mek ane left wing group pakhat chuan Charlie an ka hlum vele an social media an lo di active ve ngal ti thret ani bok ole soitur la tam Charlie nupuin a hma aina sa Charlie rong bolna ron kalpui atum ti asoya tin Charlie nupui le fate tan tran puina sum tho khom $1 million thum apel to boka engponi se du tok hri phodang